Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat hari Minggu. Hari ini kita sore lagi guys. Collab sama Ronbot guys di Tikum Alfamart. Kita OTW ke Tikum. Jadi kumpul di Alfamart Demang Lebar Daun guys. Jadi kumpul di Alfamart. Ya, kumpul di Alfamart guys.
Oke guys, demikian dulu vlog kita pada hari ini bersama Rondot. Kita jumpa lagi guys sama hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.